Right Reverend Johnson Twinomujuni umureberezi wa West Ankole Diocese agambire ebi obwabirebera okushaba okukusimaranga okworahizibwe nkomnyishengero wa Sheme ya Matemba Dr. Elioda Tumwesige. A background of minds and ideas. Think on me. Tokuvuga Buganda basaiza no kuvuga Buganda bakazi naki. Tokuzumira president, tokuzumira it is a ground where minds should wrestle so you can get what can lead this country to a better Uganda. Yes. Aha abanyishengero abarukuzo mu ishengero bakebwa bakundwa babo amaka hamwe na rahango bashyizeyo umureberezi abakabucire ekikuru tutunga ki yasitunye konke kiwasitungira ekyo kuzendera icyo kikuru nambwe office yawe izina yawe title position noja kugikoresa ese noja kugikoresa kwesa rahangishitsa. Dr. Elioda Hobire Nasima ahira abatezi bakarura amatsiko naza gukora ikintu kisya hatyaza kwatuka ndamushireba atono kokushobora ekimuletire n'abanza omu kanisa rukondo ya Shemanosi ruhanga omwoyo wa ruhanga kayira k'abantu ba Shemanosi murebe omusigazi oguriyo murebe omusigazi oguriyo abantu bakabaha sente bakazanga konka bakasharamu bakakushabira kandi bakakuhereza ubururu nkasinga polling station zona kuyahemwe yonka nigo po nantinarga kasi 82% chani brad 10 really manje no ntekusima bamwomba nyashema bashoborira hacho kugaruka kwa Dr. Elioda na munongo muri Sheme ya Matemba ekiciro kumanyisa aho nawe ashoborire kirote cyayinira abanyashema manyango bureberezwa West Ankole buriyo ngombeka church yagikwateraho na nesha ho rukaga za cement ubwo no mu muhanga konka twazagaruka mu service delivery ya member wa parliament neha registration na nebindi konka tunora kutuzo mu registration hatu twaragaye twagaruka ha ground MP abantu bamwitaga ha mashomero marungi amizi amashanyarazi nengutu kandi abashemanusi babifunda program za government kapidi niyo munezindi zona tuyihabantu mboro kureba ngo ubuzima twahereza buri muntu washemanusi buraka yako amizi you can imagine amizi marungi kurangwa makagitu gahikuhenguto nungi kurangwa amakagitu gahikwa amashanyarazi kurangwa abantu bitu bagira amagara marungi tubafa mu keno abana bitu bashoma tubarimo kushoma ngo uko tibine fees ngo uko bishabo naboro ogu ohire miliyoni 20 ngo murengo go kombeka no kusimara hanga aha kusima okwetabirwe nkuyanje y'abantu na mnonga bama ba government atirwe he mukono no kebo mugisha aho umureberezi amushabire ubutenyegero mu nguzi gasha kwa Gerard tugumo muri Bushenyi aha Water West.